Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa para pemirsa di rumah. Pada kesempatan ini saya Andi Agus Salim Aceh akan membawakan sebuah petikan-petikan kecapi Bugis. Tolini matwe Tolini tengkalingane Tengkalingai mari sini nau masalahku Sini na papuanku Sini bapak-bapakku yang tengah punai bola Sini buat tudang padang kanang kaliangi anak toma toa oroane makunrai angkai yang mana eloku tetap pasalah kuai tepat emuku wajib kata dampeng, wajib kata pengajari review saya lebih rendah elo memang miku jadi lepas suruhan dipegang awe hah, cara mengesok ada boleh di temuku dan masuk boleh di hatiku lete rili laku cokon rilawan-awanku nariala curita pada gara gatolino pacal tomarodani papale matindro palewa sara pungan na cawai ada pungan na cinai Tuda ni Cina mumpa ukarang ngicorita pasalan namu atongan lati nulu si bawah dua ema pada ruane rita la ela kasiasi magi tenaje mati nulu temek nama sambung na temek si poleri SD na sambu silau SMP temek si poleri SMP na sambu silau SMA pura si temek SMA mataru si makulia awe iya toh sila kasiasi magi tenaje kasiasi
Tau dega jama jaman na agami pale na jama cakarudu lau matindro weku furai matindro moto sije manre weku furai matu manre la mapanguju lao jambang awe awe. Sekarang goyang.